Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. Naye makuru agezweho muri aka kanya mu mikino, Kanyankore watoje mu Rwanda yapfuye. Real Madrid iri hafi gusinyisha Yann Domande nyuma y'uko PSG yikuye ku rugamba. Arsenal irifuza gusinyisha Vinicius Junior. Real Madrid iri mu nzira nziza zo kugera ku masezerano yo kugura rutahizamu ukomoka muri Cote d'Ivoire Yann Domande ukinira RB Leipzig nyuma y'uko Paris Saint-Germain ivuye ku rugamba rwo kumwegukana. Amakuru avuga ko Real Madrid yatanze ubusabe bwa mbere bwanzwe na Leipzig mu minsi 10 isize, ariko iza kongera gutanga n'amafaranga angana na miliyoni 120 z'amayero, harimo miliyoni 100 z'amayero z'ako kanya n'andi azajya atangwa bitewe n'ibyo umukinnyi azajya ageraho. Nubwo Leipzig itarasubiza kuri ubu busabe kandi biteganyijwe ko ishobora no kubwanga, impande zose zifite icyizere ko amasezerano azagera ku musozo. Amakuru aturuka kuri Paris Saint-Germain avuga ko iyi kipe ititeguye gutanga amafaranga Leipzig isaba cyangwa umushahara Domande yifuza, bityo yahisemo guhagarika ibiganiro igashyira imbaraga ku bandi bakinnyi iri gukurikirana. Mbere Domande yari yahisemo Paris Saint-Germain nk'ikipe yifuza kwerekezamo. Uko ibiganiro byagiye bihinduka byatumye Real Madrid iba amahitamo ye ya mbere muri iyi mpeshyi. Uyu mukinnyi w'imyaka 19 ategerejwe gusubira mu myitozo ya Leipzig ku wa mbere, aho biteganyijwe ko azamenyesha ubuyobozi bw'iyi kipe icyifuzo cye cyo kwerekeza muri Real Madrid. Leipzig irakifuza amafaranga ari hafi ya miliyoni 130 z'amayero, ndetse yanagerageje kongera amasezerano ya Domande usanzwe afite ayo kugeza muri 2030, yizeye ko yakomeza kuyikinira n'ubundi indi shampiyona. Real Madrid yinjiye muri uru rugamba nyuma y'uko itangiye gutekereza kongera imbaraga ku ruhande rw'iburyo bw'umusatirizi, by'umwihariko mu gihe Brahim Dahiza ashobora kugenda. Iyi kipe yo ku murwa mukuru wa Espagne ikomeje kwiyubaka muri iyi mpeshyi, aho yasubije Jose Mourinho ku mwanya w'umutoza mukuru, inagura abakinnyi barimo Marc Kuruka, Bernardo Silva, Ibrahim Konate, Denzel Demfa. Hari kandi n'amakuru avuga ko ikomeje gukora ibishoboka byose ngo yegukane Rodri ukinira Manchester City. Umwaka ushize w'imikino ari nawo wa mbere wa Domande muri RB Leipzig yatsinze ibitego 12, atanga imipira 9 yavuyemo ibitego mu mikino 33 ya Bundesliga. Yabuze umukino umwe gusa kubera ko yari yitabiriye igikombe cya Afrika. Naramuka aguzwe, Domande azaba ari umwe mu mukinnyi ugurishijwe amafaranga menshi mu mateka ya RB Leipzig, arengeje amafaranga y'ikipe yahawe kuri Benjamin Sako ndetse na Josco Gurvadiro. Domande kandi yakiniye Cote d'Ivoire imikino yose uko ari ine mu gikombe cy'isi cya 2026 mbere y'uko isozererwa na Norway muri kimwe cya 16 kirangiza. Arsenal iri mu makipe akomeje kuvugwaho kwifuza rutahizamu w'umuso wa Real Madrid Vinicius Junior. Gusa nubwo umunyabrazil akomeje kwifuzwa nk'umwe mu bakinnyi beza ku isi, kumwegukana bisaba amafaranga menshi, ndetse bishobora no guhindura imikorere y'iyi kipe mu bijyanye n'imishahara y'abakozi. Nk'uko byatangajwe na Telegraph, umutoza wa Real Madrid Jose Mourinho ntabwo yifuza kurekura uyu mukinnyi muri iyi mpeshyi. Icyakora mu gihe ubuyobozi bw'iyi kipe bwafata icyemezo cyo kumugurisha, Arsenal byasabwa gutanga amafaranga ashobora kurenga cyane ayo yigeze itanga ku wundi mukinnyi uwo ari we wese. Kugeza ubu uwo mukinnyi Arsenal yatanzeho amafaranga menshi ni Declan Rice waguzwe miliyoni 105 z'amapawundi avuye muri West Ham United muri 2023, ariko Vinicius bivuga ko ashobora kugurwa amafaranga arenga miliyoni 120 cyangwa se 130 z'amapawundi bitewe n'agaciro afite ku isoko. Uyu munyabrazil amaze imyaka 5 yikurikiranya atsinda ibitego birenga 20 mu marushanwa yose yakiniye, ari no mu bamwe bamaze kwegukana inshuro nyinshi UEFA Champions League hamwe na Real Madrid, ibintu bituma agaciro ko ku isoko gakomeza kuzamuka. Si amafaranga yo kumugura gusa ateye impungenge, kuko n'umushahara we kuri uru rwego rwo hejuru. Muri Real Madrid Vinicius ahembwa arenga 400 by'amapawundi buri cyumweru, ndetse amakuru yo muri Espagne avuga ko yanze amasezerano yo kumuha asaga 600 by'amapawundi buri cyumweru. Mu gihe Arsenal yaba yemeye kumuhemba amafaranga, byahita aba umukinnyi uhembwa menshi kurusha abandi bose muri iyi kipe, ibintu bishobora guteza ikibazo mu mikorere y'imishahara. Gusa mu myaka ishize umutoza Mikel Arteta n'abayobozi ba Arsenal bakoze ibishoboka byose kugira ngo bongere kubaka gahunda y'imishahara idatandukanye cyane abakinnyi, nyuma y'uko amasezerano Mesut Ozil yari yahungabanyije iyi gahunda. Abasesenguzi bavuga ko guhemba Vinicius amafaranga menshi bishobora gutuma n'abandi bakinnyi bakomeye nka Rice basabwa kongererwa umushahara ku rwego rumwe, bikongera umutwaro mu ngingo y'imari y'iyi kipe.
mu mpeshyi ishize nabwo iyi kipe yari yakoresheje hafi miliyoni 270 z'amapawundi ku isoko ry'igura n'igurisha. Ibintu byagize ingaruka ku bushake bwabo bwo kongera gushora amafaranga menshi. Muri iyi mpeshyi yamaze kugura Christo Tizolis mu gihe yagurishije Leandro ndetse n'abandi. Naho Kanyankore Jean Gilbert watoje amakipe yo mu Rwanda arimo APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport n'ayandi yapfuye azize uburwayi. Ni inkuru yamenyekanye mu ijoro ryo kuwa 25 Nyakanga 2026 iturutse mu muryango we. Kanyankore yari amaze igihe arwaye nubwo yigeze gutora imitende akava mu bitaro akajya gukurikiranwa iwe mu rugo. Kanyankore watoje mu Rwanda ni izina rinini muri ruhago y'Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati. Yatoje APR FC, Rayon Sport, Rwanda FC, AS Kigali, Kiyovu Sport n'Amavubi, Rwanda B. Mu mwaka w'1999 ubwo yegukana igikombe cya Sekafa yari yabereye mu Rwanda. Iwabo uyu mutoza wapfuye afite imyaka 72 yakiniye Vitaro ndetse yibera umutoza imyaka myinshi. Yari umwarimu w'abatoza barimo Haringingo Francisco ndetse n'abandi bagiye bamuca mu biganza.